Kublai puway nga mereka yang berpiling baga social media. Government ko para ha Jesus Christ hachwa bang ni puson lang rengkat bat pi naga gospel kat ku Matius kalanong ka bakhalai ka dekot ka basapusaw ter hadu santu ar ngakwa ban sedang da kawi ka jingi thu kana ka blengkon kana ka jingi thu kana kala ban ai min sim ke pi sngam bentah ka jingi thu kana ka dai sepang wi khna ba eje bandum ya ki mau ki bau itenan ha ka wi ka sngi la ya kai lang ban ukpat men ju baru lapan iya apartemen ju da kajing serong ya kita ki mau ki bau la belum apartemen ju la pu sambar ke baru la ong ini kilong bai tenan handring empat pen iya pi ya ke ke bakordor shisha ulai ya lam yu sya kedukan di mau koridor hang ta ukna ulai inu kong ya mau pernai ula pek lengo bau tip bau tau wi mau pernai koridor pun sya ya baru kita ki mau ki bau la belum Hakata kapor usmutu bau laban iki ke bam da koridor handai ke jing koridor ke basisha kadang abu panlap kumjuru haka jing im bajungi bunsian ni be tangya ke bisa ke nam ke bor ke jing super tei per ke jing don jing em handai haka gospel menta ke singi jisu kai ni bagi hima ke jing ublei kalong ke spa ke bari ke lengka bat kum umau ke koridor tam bagi beriu kilap kita na tilud ya baru kile ya kata ke jing kemen Amar itim bagai ke bagilam kalong ke koridor banyak baro. Nak cimpulai penekong, ubeli ukuli ya Solomon. Mekwa bangan ai ayu yeme. Solomon sim lapan spa dan ke por dan ke cikim ke peslan. Dan banu lapan ke donut ke pesat ke pesnutu. Ubeli ulas nuhun pada ulah ke kuyu. Amar bo lajir ke bakong santam. Jisuhi ulong kata ke spa krautam. Haka cing im ke jungi. Habang ilap si siya yu, kajing im jungi kekelah.